Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kini kilong ki khubor bam takasni. Menteri Rangba ke Jila Assam Manta Biswa Sarma habayalap election ni ki kertong ke National Democratic Alliance NDA hadhim maji bat Tinsukia district ulapan mi ya ke jingkento ke bajur persya ke seng Congress. Habakran ha ke jingyalang hadhim maji ha ke skidingkong usarma ula ai jingmun baka Congress Dei Ban Pynkylla ya ke dak election jangka naka sya ke jainboh. Sarma ula shim ya kathong ya ke Congress namar ke jingbam dan ki jingno senyang bakongsan jangka ha kapor bakadang sensyar. Da ke babu jingkeli ya ke record jangki halor ki jingtmu bakongsan kum ke jingpenrung college khem jingsiu ke by form ya ki class 10 bat ke jingte ya ki jaka puli bakongsan kum ke dhemaji medical college bat ke engineering college. Ula keno baka Congress kapenet jingmut hakidak kum ki longi ki dhoti ki thread bat ki mosquito net. Ka agenda jongi kalong ka babet ban beteng ya ki kampen roi jongi bat ban pelong ya ka man na kasnong kum kasnong nuksa ong usarma. Da ka bapen ksan ya ka jingdon kam jong ka jingkiu bat ka jingbha jingmian. Menteri Rangba ka jela ulapan pauru ika jingjop jong ka sarkar bantau iwe pon san lak teli ki kam sarkar haki saus nem baladem klam kanu ka jingbam sam. Ula kular ban beteng ban penti kenai kilat kilinti na gabenta ki samla klam ke jingdon kti jong ke jing IP1. Kapan chayat election ha Assam labu banong ha ka artrik unaitung bat nyotrik naitung ha ka baka jingnyau vote kalong ha ka khatwei trik naitung bat lakni lenti bapalat iwei pon prapo klor ngut kinong thep vote kini shimbenta ha ke election ha ka lengki arpsan hajar nyotli ki jaka thep vote.